Uchuna ngisibali. Kanti le out yenzani le? Sure. Okay, sorry. My sister Mtware. My sister Mtware. Ungamshaya. Usikamtwara, wamtwara. keys or a two-piece fake noma thanda ikhishi lempilo izocosta goke nama-oster hambela phezulu ngathi singo-Harry Potter zodliwa zingwenya awabona amalocosta konke isports idonsi igoni tsoti amaphansi olafalayo njengophuka lafa amajita hlezi aneplan wona phuma la ebaba kudala sikudla njalo siphethe ingudla usweni zihinile zisherela ehontshini ngabo siphethe abantwana ihlezi igcwele imagazini seyiphumele number vele samsokolo sekujampa seyiphumile idollars Sanibonani babuyele emakhaya. We back again bafethu njengenjwayelo. We back again with another hot episode of Mama Drama bafethu right here. Yo bafethu ngisaenjoy umzwinki bafethu. Bengisantshela bafethu right here on Rich Nation TV bafethu. Namhlanje sibhalele bafethu sise Protea North bafethu. eNorth my sister yakhala uthi une baby daddy bafethu engayenza into right bafethu ngathi le ndaba zama 2000 uyasho lapha kule email yakho ukuthi labantu laba bekushawa ihouse party wathi kuyenzakalana asikhulumele ngomlomo wakhe bafethu njengenjwayelo guys njengenjwayelo ningayindawo bafethu ningayindawo njengenjwayelo Rich Nation TV bafethu ngakhohlwa ukulike ni share niphinde nisubscribe bafethu asibangeneni danko. Hello, Sister Rato. Hi, how are you? Ke sharp wena? Ke sharp. Yeah, manesh Sister Rato email ya gago e fitlhile ntshole. That's ompona kilemo ke tsa ke bona email ya gago a tsanga ke sa batla go senya nako. Ke batla mpotse my sister gore ntlekentle keng ntse e tlisang mo showng e. Ntse ntliseng mo showng ena it's because of the guy that I had intercourse le yena ungspatisitse and no ovaile. Go spatisa go etsang my sister bulela. He got me pregnant. Okay. And now I'm stuck le ngwana hae and ovaile yena. Ovaile. So in how many months mpale? I have 2 months. 2 months, you know. So ucineneng like go bulela le yena about tabe ya ngwana. The last time we talked was ka di 15th of December. December. Yeah. So how mo phonela how mo texta ho etsahala? Like nka go ghostile motho a tsebe. Like I don't know. Like uzamile go ya go gabo maybe like o lo ba botsa wena 99 gore mfetso mtho unspatisitse and no ha sa tshwara di call tsa ka fetole di WhatsApp o razangwaza. Yeah, ke ile ma already lena wa complain o ga ile na ha isa la nyamalla ke motho ratang ho nyamalla ntle. Ke motho ratang go nyamalla. Oh, my sister phela ile so go tlo banzima lori re mthole or like gona le mo re ka mtsholang teng mo tsebang teng. Yeah, ana mo re ka mtsholang teng mo ke mtsebang teng chuming ya hae. Oh, chuming ya hae. Okay, na o botsang gore mtshote. Yeah, o rata blomarave. Blomarave. Na my sister re ska jana ko a re mlate abuti re utlwa ka yena re wa ya etsa ntho eso a fetsa baleyo ntse. Yeah, thank you. A re mlate my sister. My sister. Yeah. Bo sampotsa re my sister. A ke re tshwantse mpotse gore da mano dula kae so le tlo mtso. Ona ka mo ka sing e ka mo. Ona sa mo ka mo. Ka re ke ena o. Mo strateng mo. Yeah, he's that one, that tall one. Yeah. O omtele. A re my sister phela ha ka re bona chances a utlo bale ntse. So a re sheshe re fitla ko yena before a bale. And my sister kopore ha re fitla kwa ko yena like uskamthaba my sister umutse everything. Bona no oblomele chomya homna. My sister har fitla kwa uskamthaba umutse everything umpuditseng yona ne. Sure, no problem. Uskamthaba ntana. Uskamthaba. Machance. Hola machance. Ke tsanga go maketso a tseba wa ke le. Ni kren bafethu. Ke tsanga go maketso. Na nami ngimnandi mfethu. Ukren khotmana. Mnandi. Mfethu mina kama la Murich ngithola from Rich Nation TV ngithola. Ngizona my sister la. Ngiyamcava my sister. Oscar ke ngatseba wa ke lemo. Yeah mfethu uma sister siphalela ngithola. Uthune inkinga nyana nawe ngizomka isikhathi azichaza ngithola. Ukren ngawo.
Mfethu nike nifike ngama-mic mfethu nabukawo. Usibhalele mfethu yini ungalandi i-cameraman yami mfethu dila mfethu dila noma isister wena mpatisise wena ungithe ke basipati wena usipatisa umntana abantu usipatisa umntana abantu Ekawabona mfethu. Mfethu ucimile ukhamba. mfethu amyekele kanti yini inkinga yakho yini le athi le yenzani mfethu yini ebaba kanti yini sure Mfethu. Sure. Lo mntana lo mfethu uthikutshele ekhambini. sure ngitshele Wena mfethu. elungasithuseli ungalibe usiphusha phusha asithukanga wa ge wena wa tseba ntho o etsang no bona ke na 2 months ke na ngwana ha una 2 months and kudala kufonela Mfethu uthikutshele umntana ekhambini. sure ngitshele Lo mntana lo mfethu besikade yangithola kare ngasemidreni yangithola linye complex kare umaqala ulahle enyene phathi elinye kare yabona lahle iphathi iferi siyafika noma isister atle ke ngifike namajita ngifika nganaye ngithola ngimthole la ngimthole la umaka thala mfethu ngeke ungile umaka okay sharp tshela ivar masiste baba ungasihambela ngicamba manga tshela ivar angicamba ngoba manga sidlali la ngiyafika la uchama saringa noma isisa saringa crazy amshakre mara untanguzwa kadide kimi omunye uthi hayi umshayeli umntana lomfungu fika ngithola mabare narira mabare mfethu relax mfethu lo mntana lo mfethu uka uyangitshela ukuthi lo mntana lo mabare uzo umputse ka mapare ke mang masiste ke chomi ya hai mapare mafeto like aksato na wangithola so obviously ona tsaba mabare wangata understand so ona o jetse mabado hore obviously magrisa ka bua haholo ha nkere ko phathing ele ko Miss Rantanthola so o ha ke fitla o na le shock to ha o batlang mo o shock o tla le gelo mo mabare o chamni o tla le gelo mo maraketeng ena mna o jola le wena kana go jola le nna ka and then setsa o spatisitse o ne le before one thought antsetsa go ke mkwatetsa antsetsa go ke batla bua le nna batla ringa le nna obviously pero ka ne le bohloko mthola Belakane le bohloko ke okay sharp ntana ke tla fa chance re reng a ga tla re kene ka mo kamoreng obviously a re kena e ntho ya hore we getting along you understand we getting along skan tshwara wena o skan tshwara ha ke o skan tshwara tla bitsa magata phela tla fonela magata phela o tetsa score you skam tshwara ke ngwanyana mtho mtshwarang o skam tshwara mfethu awemele kwa khantiking first of all and second of all you don't have the right to talk so please who gaila chance onole kai 2 months ka fela onole kai tamele ko ngola di letter no o hlaza so wa ihlaza ipone o hlazile relax so sharp guy ke mo fa chance ke re khela re kene roomong re bua ha ga bua we getting along it's cold it's nice how obviously things happen you know I don't want to be specific now guy after mo ne tshwara cash up the next day he's being cold how 2 weeks after ke mo se ke tseba pregnant hey man ke skipile di days and mutisa o ring no mutisa he just blue tick me how ke makala I'm calling uchuna ngisibali kanti le awuthiyenzani le sure okay sorry my sister mthware ungamshaya usikamthwara wamthwara usikamthwara oh kahlanya empintshi awusize lapho usipatiseke alala nabantu kanjani bayingaki my sister bayijika tabe wawuhloba ring no mfethu okay ungakhalisa umntana abantu mfethu okay fair wena njengomjita ngitshele ke no sesikhuluma man to man amchamelanga lo mntana lo ngikhamelanga lo mntana uchamele ubani mfethu khona umuntu ogilena lo mntana aqala mfethu yangithola ukawo la ngithamba yeah ngitshele khambini mfethu ne yangithola umjita lo ngithoze kimi
Utshela ukuthi umshayeli lo mthini ikhiphile uthi yami ngiyakhumbula mfethu mangingabishayanga kakhulu la. Sure. Shaya ithunyana khona uthi yami ngingadawanga. Mara udekele uyasho ukuthi ibaby thing. Ibaby Mina kushape DNA. I'm confused. I'm not sharp. Reshape DNA bafethu. Simple. My sister, unagana jwang? Ke na vela Reshape DNA. at mine. Yes. Mpethu, sheba ge. Since kaofela la dumela gore ka shapa DNA. Nane kopo re no ha re chifta yi. Ha re fetso ringa da le ba bugeli da ko makhaya. Re vaye mpethu re lo shapa DNA because my sister tabe ya moja mfethu. Ontshwa. And le yona ncosi tshwentse like e gole icava lethema la yona ontshwa. Yes. Mara ke sure thema la ka. La nta la ngwanu ke ka ka le. Okay, fine. Okay. Let's just say ha re fitla kwa ba re DNA ncosi ke ya ga o tlo feel jwang cause no wa mphi. Sure monna singosi ya ka ile. O sure? Ke sure singosi ya ka ile. I fair. My sister. Abuti ke buletse le yena ntshwana. O re yena solution ke o re shape DNA and le wena ke re wa iphasisa yeo. So, okay, let's just say ha re fitla kwa my sister DNA e re asiyena. Ke chomi ya gae o lo mongwe na le teng house party wona o tlo feel jwang because no already re tlile kwa For the mere fact that I know he's the father, I know the DNA test will never come negative. okay my sister ayona stress Anke wena sotsela. mzansi Sotsela anke. hayi bafethu nibonile bafethu ngizile lana my sister sizile la umjita simtholile bafethu umjita mara kayivumi le ndaba bafethu uyala uthi umntwana akuso wakhe but anyways bafethu sizwane ngokuthi siyoshaya iDNA bafethu masuka la siya straight siyoshaya iDNA sizoyeni ukuthi kahle ama doctor athini bafethu yiba abantu abazositshela ivari because le ndaba le ukuthi silibe sidebate omunye adonsela le omunye adonsela le manje sithola solution bafethu ngaphandle kwalokho iRich Nation TV guys njengenjwayelo cela ngakhohlwa ukulike ni share niphinde nisubscribe bafethu thank you nyabo.